četvrtog trkačkog dana. I ovog trena trka je puštena, 1100 metara sedam, Dvogodaca Tevez s polja, velika gužva tu na samom startu i na početku Tevez, pa Astana, pa Tiara, pa Viper, pa Predator. Tevez, pa Astana na drugoj poziciji, Tiara na trećem mestu, Šubidubidu prolazi s polja, Nada Salova s polja, Tevez, Astana, Nada Salova, Predator, Tiara. Tevez, Astana, Nada Salova, pa Predator, Tiara odustaje, na čelu trke i dalje Tevez, Astana drži drugu poziciju, Nada Salova na trećem mestu, Predator je na četvrtom, dodaje Tiara i Slaven Jovanović. Tevez, pa Astana, pa Nada Salova, ovo trojka se izdvaja, Predator i Tiara se bore za četvrto mesto, ušli smo u pravac, 300 metara do cilja, Tevez s polja, Astana, Tevez, Astana, Predator skroz polja, Astana, izbile čelo trke, Tevez i Astana se bore za prvu poziciju, Astana, Tevez iznutra, Astana s polja, skroz polje, Predator, Astana ili Tevez, Astana i Darko Filipović ipak, pa potom Tevez, pa Predator, pa tek potom Tiara, iza njih Šubidubidu, Viper.